attıydım odunman itçilere. Orayıgar topuyda, uğugar kapta, orada o keme oğlum. Yürün ködün, aha, çok sorkudos koydun, yürü gücüm dedi.
여보, 어쩌고 있어요? 옥성부터 사직터 종편들이 한방한방 괜찮겠나?
Joksutta kontasta kynkihite, arkalittan tehinne ajikihite, aantarpan aavukkunottom, aattahan körtöhönertävän. Aavuutumikkite, võrtjapõdõg, katante miirje, vettokkarõmitsükkön, antakkarın kylmykön. Adınalaasılıttan askelen kutulunna, tuspırappalıttan kurunkelen kutulunna. Tuora parappanan tuora kylmän. Ahasayattaa amsa jälgine, artattaa asyrkyn ohtoron kulu. Puhtaattomustaa omurttajine asputyrttyn ohtoron kulu.
Астаға алуыду, аналлағы читей, кыр төбе бір жыбыды қадан денерие, ағқа тойын еріп. Энаққар арылақ кымығынан аяқ тұтын олырын, аттаған көрттен еребін. Еріме жиітчіде, жерде бақсына, терген итчіде, тереген бақсына. Атын аластын, кейі тоғы келіктен, ағыныға сүректен, олықтан идің.
«Дети природы» Ольга Скобелева и учащиеся Республиканского хореографического училища. Артисты Национального театра танца. В ролях невеста Диана Кожухова, жених Данил Чучайцев. Духи невесты и жениха Паша Сидорова и Семен Иванов. Родители невесты Валентина Яковлева и заслуженный артист республики Дмитрий Попов Хобачев. Родители жениха Алевтина Лукинова и автор сценария Петр Колесов. Заслуженный артист республики Дмитрий Артемьев. Помощник Соломью Юрий Федоров. Репетиторы театра, отличники культуры республики Людмила Антипина и Юрий Федоров. Заведующий постановочной частью, отличник культуры республики Лена Аркадьева. Главный художник театра Мария Ядритинская. Звукорежиссер Владислав Гридинский. Звукооператор Константин Никандров. Художник по свету Артем Махначевский. Помощник режиссера Светлана Истонова. Оркестр национальных инструментов. Главный дирижер, заслуженный деятель искусств республики Николай Петров. Дорогие друзья, мы приглашаем вас 4 ноября на спектакль Владимира Ксенофонтова «Повструю» в рамках 25-летия Союза композиторов Республики Саха. Bu kimlerin? Allah'ın sırtı takarlığı akna baktaktaray. Bir sege soğula hemen oynuyor. Ricayı körüyle ardın artalar. Aldığım kadın kırıkları yebitleri. Kırıstadır Enes soğulu envarlar. Oğlum yapmadı. Varıp yüksülüstükler. Sığırgala, atta, oğuz kölüne, satı dayakta yer, alaz gibiler, gibeğe mustuğu da hayır. Kırık kalaraktan, elbette, elbin kuttalar, siyerin doğumunu kuttaktan, elevaraktan, badanabı da öldürülse. Yakınlarında bakaklarda senetlер oğula. Kaderenin adılağın ağızlarına balık sürüyen göster dilçiler. Bunu her canlar bugün doyurduğu seneler günlere. Oğuz Rasul Muhammed